Ngikubingelele mbukeli ngiphinde ngamukela kwesimanje sekulesela zona indaba ifika ngaso-ke isikhathi ke ubona-ke ubaba omdala-ke ukuthi-ke kungcono-ke asukume-ke ayikhuze-ke ingaze idlodlobale-ke laphana-ke impi-ke ephakathi wakhe laphana-ke umfukazulu-ke uqhubeke laphana-ke kuwona-ke uTikTok kanye nawo-ke laphana-ke umgibe lena-ke phansi-ke kwanongoma mbukeli-ke ngempela-ke ubaba omdala-ke uthi ngempela-ke azime ngempela-ke laphana-ke ekukhulumeni-ke kuwona-ke uTikTok njengoba-ke bezehlisa-ke izithunzi zabo njengoba-ke beganiwe bona laphana-ke amadoda lana athukana khona laphana-ke kuwona-ke uTikTok mbukeli nansi-ke ivideo yakhe-ke ubaba ethi-ke mayihlale phansi-ke ibambe umthetho kuyena laphana-ke umgibe kanye naye-ke laphana-ke umfukazulu mbukeli nansi ivideo siyabonga. Sanibonani niyaphila siyaphila thina cha lapha okukhulu ukuyithoba bantwana baNkulunkulu nonke bafowethu kodwa nje ngizophointa abantu ukuyibona ngikhuluma nabo kahle kahle la ukube ngineyinamba zabo ngabe ngiyabafonela kodwa ngokungaminazi inamba zabo ke yikho ke okwenza ngicile mhlambe ngikhulume la einkundleni zokuxhumana mfowethu mntaka baba mntaka nkulunkulu angilazi igama oyibiza ngalo mfowethu wena mfowethu olapha ebuhleni bamaNazaretha ngiyacela mkhulu ngiyacela khehla lami kuba wehlisa umoya ngalokhu enikhulumayo ngoba ugcina usuphuma nasendleleni yokuhlonipheka mntaka mkhulu ngiyasicelela khehla lami angelwe nawe futhi angibeki kabi mawukuthi mhlambe khona la ngikhuluma khona kabi ngizocela ungixolele mntaka nkulunkulu ngiyacela khehla lami ukuthi wehlise nje kancane mkhulu umoya ngiphinde futhi ngibuye ngize kumfowethu ke umgibe mfowethu ngiyacela bafowethu wehlise nawe mfowethu umoya niyeke lento enikhomenta ngayo la ku TikTok bafowethu ngiyasicelela bafowethu ngoba lento izogcina manje izibe personal kini nobabili akuzwakale nje amadoda amadala kangaka aganwa namakhosikazi abesebizana ngeinhlamba njengoba senibizana ngeinhlamba ngiyacela bafowethu ukuthi lento yenu niyiyeke ningaqhubeki nayo mhlawumbe ugcina ukukhuluma ngomunye kabi ngicela omunye angasabuyiseli ngasicelela abantwana baNkulunkulu manje yiyekeni lento ngoba nizogcina nibe personal negcine senize nifika kwezinye indawo engenasidingo kungekho futhi enizokugeyina kulento ngiyasicelela ke ngane zakwethu cela nje nehlisa umoya nobabili ngiyasicelela makhehle ngiyasicelela umhlanga lokhulumayo ngiyasicelela bafowethu umhlanga lapha kwanongoma ngiyacela abantwana benkosi ngiyanicela yehlisani ngoba futhi inkulumo yenu ifika ithinte nobuholi bamaNazaretha phakathi lokho okungekuhleke kithi singamaNazaretha akukho futhi umuntu engithi ngiyamfavor manje ukuthi ngizothi bani wenza kahle bani ukhuluma kabi cha nginesicelo nje sisodwa ukuthi ingane kwethu mgibe ngoba wena mfowethu ngiyakwazi igama lakho ngicela wehlise mntaka baba hayi kabi nawe mfowethu othukana naye umgibe ngiyabona ukuthi sisonke ebuhleni bamaNazaretha ngumfowethu ngicela wehlise umoya mfowethu ngoba lokhu kugcina sekuthunaza nebandla abantu bekhuluma ukuthi hey niyambona lo umuntu okaShembe ukuthi uhamba ukhuluma kanje yayibona ngiyacela abantwana benkosi ngiyacela iyekeni ngoba izogcina nize nixabane kugcine kuze kungena abantu abaningi kulento yenu ngicela niyeke hayi kabi ngiyabonga abantwana benkosi. Jabula bantu bethi tinsemasi umfana ucula kahle ukhala kahle odume kahle uqola kahle ucula kahle odume kahle ngidlala mayithi unyaka alikela mahala iqama jabula bantu bethi tinsemasi umfana ucula kahle ukhala kahle odume kahle uqola kahle ucula kahle odume
ume kahle noma lo mculo unzima uya ngokuthi uphila nobani uhamba nobani uhlala nobani ushaya wedonsa noma lo mculo unzima uya ngokuthi uphila nobani uhamba nobani uhlala nobani ushaya wedonsa ngidlala mayithi unyaka nonyaka alikela mahala ngidlala mayithi unyaka nonyaka alikela mahala ngiqamba kujabula abantu bethi thina siyamazi umfana ucula kahle ubhala kahle ngiyayiphathi mina lo mculo kade ufuna umama ekhaya yethi intana mingazokulala ngicela uye ekhaya ngiyayiphathi